amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi abizera yajeje izakarane akuraho inzandiko z'imigenzo kayashimaheza amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi abizera yajeje izakarane akuraho inzandiko z'imigenzo kayashimaheza amaraso
Bwana sifiwe. Muciga twiga kuvuga cyane, tuvuga ngo abantu bakazavuga cyane mu materaniro. Ibyo biri mu byigwa iyi ministeri izigenderaho. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuvuga iyo tunezerewe, ariko tutaranezerwa ntibzokunda kuko twavuga. Komanteri Bonere yatanze irahagije, twebwe twonyugwa n'iriya. Bwana sifiwe. Amen. Bage kutwongera niyo tukigera muno. Bwana sifiwe. Twari tukiya turebe kuntu rino kanisa ryubatse, tumenya hari imbaraga n'atari imbaraga. Bwana sifiwe. Amen. Tuzamure Yesu twahiro. Haleluya. 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 Amen. Nabayumbe. Revera yabaye revera wanje kubwira munini n'umwanya muto yarabishoboye. Yo bizinga paragrafa weza ngufi cyangwa ndende ntacu bitwaye. Ariko batwongera akanya gato, naje mpa intekereza ikibazo. Ndavuga ngese gushamburiya ni byiza cyangwa ni bibi. Niheza igisubizo. Ndavuga ngo iyo washamburiye nabi bizabiba bibi, ariko iyo washamburiye neza uzomera neza. Haleluya. 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 Bagiye kutwongera gatoya namwe mwe ko muhaguruka. Turanga papa, turanga tugiye gutinda. Turanga. Bwana sifiwe. Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya.
ubundi kuramya Imana ni igisonero kigufi, ni ukuvuga gukomera kw'Imana, nico gusa, ni ukuvuga gukomera kw'Imana. Ndio. Umunsi umwe nategereye radiyo Byizigiro ya hano mu gihugu, iravuga ngo nugira ikibazo bikananirana ngo ugasenga ukajya ku musozi ukiyiriza mu gihe kirekire bikananirana, Nukuri. uzinjire mu cyumba ngo utangire kuramya Imana, Asante. ukinga imiryango maze ngo uramye Imana, ngo icyo kibazo kidasubizwa, wewe uzishaka mu ikibazo ngo niwe ufite icupa n'Imana. Yego. Bwana asifiwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nibyo. Uko ndiko kuri kw'ijambo ry'Imana tugiye kuryumva, kandi si imigari yatuzanye hano kugira ngo tuza kureba ukuntu abantu bababyina neza, baramije muri za ndirimbo umuntu akama avuga ngo yo banarimba revera wari no karisa yasaha gusa bari kuramya gusa none kwamara tugataha takindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ujya mwanya uwangiraga revera w'ikanisa Nibyo. amagaturamya gusa tukaramya tukuva ubushake bw'Imana, ariko ga nuko. Yego. Bwana asifiwe. Ndoro uko bimeze rero ngo tuwe kumva ijambo ry'Imana n'ubundi turaryumva, tureke urusaku umwuka agira Imana mwe, tureke kwamiza habe n'amafirimbi ndayakunda pe ukwanje kose, ariko muzamwivuze igacaba nk'uko bayivuze, kuko hari igihe ivuga bitari ngombwa ikaba ari urusaku kandi wayivugije. Amen. Eriko barayizenguruka ku ituru ya bamije, nta nubwo bavugije amafirimbi n'ingunga, ariko ku ituru ya niho habaye urusaku ibintu binyuranamo. Rero ikintu kiragenda gisa n'ikindi, tugiye gutambira Imana muri buno buryo ndimana senge, kandi nidusenga ndasenga n'ukuri, sivuga bya bindi ngo ndasengera muri za haleluya cyangwa ngo mu gisirimba, ndasenga mvuga amagambo kuko sinabuze ndayafite. Bwana asifiwe. Ariko ministeri yagisubiza Imana niba ari igisubizo hajya ni iki? Abarazwe Imana baheza umugisha. None kubera kuko ingabo zabaye nishi hano mu mayira hemerewe niriya ku kibambazi turahemerewe, mureke naho tuhage nk'abasirimba muri yo nanga, timukore ku bantu b'abandi, mubareke timubakore usirimbe gusa, natwe turatsirimba hano. Nukuri kw'Imana dusenga yo mwijuru, nukuri kw'Imana yo mwijuru, tizobuza umugambi w'Imana kuzura nk'uko bimeze gutya. Yego. Haleluya. Uyu muhungu nawe yaje ari kandi mumwirinde uyu, ariko n'uriya wa mbere nawe ntiyoroshe.